Kei te tino pāma mai te iwi o Ngati Kauwhata i te whakatau a te kaunihera ārohe kia tuku tonu i te hamuti ki roto i te awa tūpuna o Ōraua. He take tēnei hei tā te iwi kāinga, kua tata ki te 20 tau e pakangahia ana e rātou. Kia kaua i te kaunihera ārohe e tū kino tonu i tō rātou awa. Engari, mohoa noa nei, au ware ake. He pātaka kai i ngā wā o mua. He wai mirimiri i ngā tinana ruha au rātou mātua tūpuna. I naia nei, kua paitinihia e ngā hamuti a te kaunihera o te manawatu. Ko rui hine te maunga, ko raua te awa. Ko pake ngā hau te turanga waiwai, ko kai ui pā, te marae. Ko te mea tuatahi mō mātou nei, kia whakakite ai tonu te awa. Me hoki kei te awhina tonu. Te awa, me hoki anō mō a mea katoa a tata nei. Moko puna o te rā. The council, failing it within the context of the Resource Management Act and their consultation with Maori, more so Ngati Kauwhata, have ignored them to the last minute. Nō te tau iwa te kau mārima i tīmata e te pakanga a te iwi o Ngati Kauwhata ki tō rātou kaunihera o Kawakawa o te tuku paru hamuti ki roto i tō rātou tipuna awa o Ōraua. Ko tā rātou āwangawanga i nei nei, ki te whakaaetia te tono a te kaunihera, ki te tuku etahi atu paru ki roto i tō rātou awa. Hei tā rātou, ka takahia te mana au rātou mātua tupuna, ki o rātou wai kaukau o mua. Once upon a time, our awa was clean. It was for all our iwi, all people. And, my sentiments are with the awa at the moment. This is where we caught our trout. This is where we caught our eels, our wild duck. It was a real food basket. I tēnei wā, kei te tatari tonu te iwi o Ngati Kauwhata, mena ka whakaetia te tono a te kaunihera, ka hore rānei. Glen, te Karere.